Nabi getanyo Nana Muhammad Manyang derajat Rasul mulia Ibunda Nabi Nana Aminah Ayah Abdullah Quraish mulia Bunda Aminah binti Wahab bin Abdul Manaf bin Dura bin Kilab Ayah Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Firin bin Malik bin Nadar bin Kinana bin Khudaimah bin Mudrika bin Ilyas bin Mudar bin Nidar bin Ma'ad bin Adnan bin Ud bin Muqawwim bin Nahur bin Tayra bin Yarub bin Yasjud bin Nabid bin Ismail bin Ibrahim yang keturunan Nabi Muhammad Habibullah menasab terubah Nabi Ibrahim Khalilullah lahir di Nabi di Nanggro Mekah Nanggro Madinah kubu Maulana urus selanyan tanggai 12 nibatun gajah Rabiul Ula umur 2 bulan dalam kandungan ayah sayang netinggai doanya yatim lam kandung di Rasulullah katan li ayah lahir Maulana kamati majusi semah hancur dumpuna patung-patung berhala sampai leura bergetar Kaabah senang di Kaabah dengan lahir Maulana Napedro bidan lahir Rasulullah Maryam Asia Sarah ngan Hawa Maridah Nabi nan Suwaibah Halimatus Sa'diyah Maridah kedua umunamtun di Rasulullah hendak Allah sakit di pamana trip sakit wafud Aminah lihatali ayah kata lampama yatim masajud Nabi hendak Rabbi nyan kehudib Maulana tinggai sajane Abdul Muttalib
yang asuh hudip masa cuti Maulana umur petloton Nabi Muhammad hendak hadarat wahyu pertama ke Rasul Allah Nabi ni angkat di sini tempat di Gua Hira leblatun Nabi dakwah di Mekah Nanggraw Madinah si ploton masa 60 letun umur lebih pet urah Nabi getanya netinggai dunia 60 letun umur lebih pet urah